Амир Тимур Мавзолей. Амир Тимур Мавзолейі қырында тағын бір ескі үй тұрамында 15-ші ғасырның. Тіленмеген өрмешет. Ішінде түзіліш күшлер башланған. Регистанға якынлашам. Бunda Ислам Каримовқа һәйкәл куелган. Olbak Medresesi'nin içki yağı. 15-şi ғасырның. Bu medresenin içine koyuyor. Oyun kolonnalar ağaçtan işlengen. Bunda da keramika var. Qarşıdağı turgan medrese Shirdor medresesi 17-şi ғасырның. Bu 3-cü medrese. Hazır içine kirip koyuyorum.
разом сжигать, потом кирпичи получается. Bu Teokuri medresenin içinde gördüğünüz gibi. Şu ayet Registan'ı koralım. Uzak vakit tuttu ama. Yine tağın bir medreseye kelip gittim. Hemanın yiğitliği. Yiğitliği şaktı zor. Şimdi işlerle bitmeyen restorasyonu direkte zor. Samarkand'ın pazarı. Hazret Hızır Mescidi.
Шахи Зинда ансамблі, Меморіаль комплекс. Бүгін 18 октябрь Самарканд шәһәр көне. Шуңа күрә кайбер мавзолейлар менә шул кергән әле генә мемориаль комплекс бушлай булды. Бер сәгатьтән караңгы төшәргә тиеш. Мин бүлгә менәм Афросияб градишсын эзләп карарга. Теге мемориал комплекстан башланган зират һаман бара. Шундый томында оста елга Сияб. Самаркандның тарихи музейі.
Шулай айтып музейга да кирип чыгып булды. Улугбек обсерваториясы гана калды. Куралмыйча. Кояш байыды. Караңгы төшә башлады. Афросияб уйлап йөрим. Табличкасы да бар. Мин тагын Сиоп базарында. Монда акча алмаштырырга кирәк. Было. Видит. Хорошо. Уже Харивали медресесі 17-ші ғасыр. Да түзеліш бара. Bu medresenin içine girer üçün şart verebilir. Yirminci ғасырның башының Россия империяның архитектурасында bu католик çirkev bu римско-католический приход Святого Иоанна Крестителя. Да, вот çirkev. Yürü Mittağın İslam Maydanına Kılıçlıktan Mene tağında keşitti. Bugün de 30-cı oktyabr. Bugün men tüngi poyezd bilan Fernazga ketem.